مرحبا هوالن هیجا هم بخیر هاتن قنالا ما بناوی کردیزمه اف ویدیو ما اولا از امی انشالله دوی قنالی دا به وان ویدیویان گراماتیکا زمان آلمانی به کردی و بیجن جبو هوالن لآلمانیای و دخوازن هینی آلمانی ببن بری که از درباسی مجاره ببم از دخوازم ایزاحاته که بکم لآلمانیای گلک کرد دمینن لی مخابن هر کردک به زمان ولاتی کجه هاتی هینی زمان آلمانی دبه یعنی کردین کجه ترکیه تیم به ترکی ای کجه ایران تیم به فارسی ای کجه سوری و عراق تیم جی به عربی گهتاریا قنالین آلمانی دکن ما حتی نها قناله که بریک و پیک کو زمان آلمانی گراماتیکا زمان آلمانی به زمان کردی و دبیجه ندید مجی خواست که ویکی ماسیه داگرن دا کو کردین مج نهاپی و به زمان خوی زکماکی به زمان شیرین به زمان کردی هینی آلمانی ببن براستی اف نه ایشه کی راحته گلکی زحمته لی ما اف زحمتی دا برچاوی خواه ما خدا بروی کاری انشالله شیمه بسر کهون لیج بو که ام بکار بم بسر کهون پیدیویا ما به پشتوانیا و لازمه ام جوا هیویا پشتوانیا دکن اگر هم ببن ابونه قنالا ما و ویدیوین ما بعجبینن و لبنجی شروعین و خب بنویسن امی گلک کیف خوش ببن هر وها ام ده 100 ساله 21 دا دجین کو دوی 100 ساله دا درفت و امکان هر مزن اینترنت جرا سینور نینا به تایبتی گلک ملت جبو پیشفبرنا چند زمان خواه و درفتی بکارتینه لی ام ده بیجن لازمه کرد بهتر بکاربینن لورا تنابرا کردان دا سینورن گلکی زخم حاتن دانین و اف اینترنت شیم وکی کما گوتی سینور جیران نینه اونها ام دخوازم به وی قنال آخوا خدمتا چند و زمان کردی بکن از دبیجم خدمتا چند و زمان کردی لورا دوی قنال آمده نتنه ویدیوین زمان آلمانی بکردی امی درسین کردی بکردی بجی بکن و هنک هلبستن ادبیات کلاسیک یا کردی جی بخوینن و شیروه بکن هر وها ده پیش جبو پیشاروجه هنک پروژه مجی هنه امی وان یک به یک گاو به گاو انشالله پراتیزه بکن لیوکی که مگوتی ام دیسا لحیویه پشتوانیا ونه بله ام نها در باسی مجارا خواب ببن جبو که زمانک راست وره هیمبون خواندن و نویساندن لازمه پیشی الفابیا وی زمانی راست و درست وره هینکرن نها ملوی داره به تابلوی که الفابیا آلمانی نویساند هم حرفین مزن هم حرفین پچوک و خواندنا وان از دخوازم پیشی وان جوارا تلفظ بکم بلیو بکم و پشت رجی در باسی مثال و مسترین وان ببن الفابیا آلمانی به حرف آیه دست پیدکه و ها دام دکه ب C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü Ö V, V, X, Y, Z. دوی الفابدا لازمه ام دهنا خواه بدن حرفا J و Z پیشی لورا وکی کون دبینن ده دست پیکاوی دا T و C به حورا در T و وساط تلفظ کرن C و Z هر وها حرفا U und Ö جی ده زمان کردی دا نینه جبر وی یکی جی هیمبون و بلیف کرنا وان تلفظ کرنا وان حرفان بچکی زحمته نهاجی هوالنو امی وان حرفان دناوا پیوان دا چوات دینا تلفظ کرن یک به یک نشان بدن حرفا آ مگو وکه آیا کردی تی تلفظ کرن تفرق
تجداتي تنافبر واندا تنايا بالا خو بدن خواندنا من بانان واند arbeit apfel لي تایبەتمەندیە کە V حرفê heye ev carna weke herfa e tê telefûz kirin. Kengê di zimanê Almanî de jî weke zimanê Kurdî tewang heye, gava herfa A ditewe û dibe E li ser di noxte tê nivîsandin û ne weke A weke E tê xwendin. Mînak Apfel, Äpfel. Baken, Bäcker. Schlafen, schläft. Satz, Sätze. Tipe duyemîn B ye. Bank, Bild, haben, Berlin, Blume. Weke ku dibînin ti cudatî tinavbera beya Almanî û beya Kurdî da tune ye. Em tên herfa C di Kurdî da di Almanî da çawa tê telefûz kirin C. Lê hevalno ev herf piranî di peyvên ku ji zimanên biyanî ketine zimanê Almanî tê şoxlandin û taybetmendiyekê Almanî jî heye ger Almanî peyvekê ji zimanekî biyanî bistîne hem nivîsandina wê hem jî telefûza wê naguherîne. Loma ev C jî piranî ev peyvên ku wek bi C tê nivîsandin ji îngilîzî tên weke îngilîzî tê xwendin û tê nivîsandin. Di îngilîzî de jî taybetmendiyek heye ger piştî herfê herfên bi deng û sivik werin weke C, bê deng û giran werin weke K tê xwendin. Mîsal çîrka binêrin C a pêşî weke C, A duyemîn weke K hate xwendin. Lewra piştî A yekemîn İ tê sivik e, piştî C a duyemîn jî A tê ku ew bixwe jî giran û stûr e. Em dewam bikin. Centa, sinema, servîsê, cent, selûlîtis. Kafeterya, komputer, call center. Em werin ser herfa D. D jî hevalno weke D'ya Kurdî tê xwendin tu cudatî ti navbera wan de tune ye. Mînakên me defekt, delfîn, dray, bat, Freund. Piştî D'yê ê tê. Ê hevalno weke Eya Kurdî ye. Mînakên me Grenz, elefant, egal, efektif, enerjî. Lê taybetmendiyeke V herfê heye di zimanê Almanî da hevalno herfa I tune ye. I bi vê herfa E tê gotin. Gava E di kîte yanî heceyên dawî ya peyvekê de tê şoxlandin weke I tê xwendin. Mînak Ente, Erde, Onkel, Regel, Es regnet. Herfa me ya din F. Ev jî weke feya Kurdî tê xwendin ti cudatî tune ye. Februar, finden, Freitag, fliegen, Fuß. Piştî feyê G tê hevalno. Ev jî weke G ya Kurdî ye. Geld, Gold, Gegner, Tag, enerjî, orginal. Lê taybetmendiyên vê herfê hene hevalno di hinek peyvanda weke J tê xwendin. Ev peyv jî piranî peyvên ku ji zimanê Fransîzî ketine zimanê Almanî ye. Mînak masaj, montaj, engajîrin. Carna herfa G weke herfa Ş tê telafûz kirin di zimanê Almanî da. Mînak Fähigkeit, Arbeitslosigkeit, Tätigkeit. Piştî G'yê herfa H tê. Xwendina H'yê telafûza H'yê weke heya Kurdî ye. Mînakên me Hunga, Haus, Hotel, Hitze, Hand. Lê taybetmendiyên vê herfê jî hene hevalno. Carna weke herfa Y tê telafûz kirin. Dê naxwe bidine xwendina min. Arbeitnehmer, Fehler, Wählen. Wekî ku we dîtî û bîstî herfa H weke herfa Y hate telafûz kirin. Lê ev herf carna
قەت نایە خوێندن tenê herfa pêşiya xwe dirêj dike. Frühstück, Möhre, Fahrrad, Joghurt, warm, Gebühr. Piştî hayê îtê ev weke îya Kurdî tê xwendin hevalino, rîşta, migrant, pîstatsiye, bilinda. Hevalên hêja di zimanê Kurdî de î heye, yek jî ı heye. Gava bi kumik be em weke em dibêjin î, gava bê kumik be û bi noxte were nivîsandin em dibêjin ı. Lê di alfabeya Almanî de herfa ı tune. Lê me gotibû ku gava herfa e di kîteya dawî ya peyvanda tê nivîsandin weke ı tê bilêvkirin. Mînak, es regnet, ich brauche. Herfa yot yani di zimanê Kurdî de em vê pir bikartînin. Em jê re dibêjin j, lê Alman vê weke herfa ye bikartînin. Vê herfê gava bi tenê telafûz jî dikin, ji vê re dibêjin yot. Mînakên me yapan, jemand, ja, yakı, subjekt, projekt. Lê eger peyvên biyanî bin vê çaxê weke eslê xwe tên xwendin. Job, jobin, jogin, journalist. Em dikarin bêjin herfa c û j tevlî hev dikin û bi vî rengî dixwînin. Herfa k weke kêya Kurdî ye. Mînak, kündigin, kaput, markieren, kabel, kafe. Herfa m weke meya Kurdî ye. Möbel, muta, muzeum, machen. Herfa n weke nêya Kurdî tê xwendin. Negatif, neffe, niemand, nudeln. O ev herfa Almanî jî mîna herfa oya Kurdî ye. Vollmacht, Ozean, so, schon, sogar. Herfa ö di zimanê Kurdî de tune ye. Em herfa o piçekî nermik dikin û bi vî rengî telafûz dikin. Öl, hören, Geldbörse, Möbel und mögliche ji bo vê herfê mînakên me ne. Herfa p parken, par, pedal, perfekt, polniş. Piştî werin herfa ku ev di zimanê Kurdî de weke qa em telafûz dikin, di zimanê Almanî de piçekî weke k'yê ye lê ji k'yê stûrtir e. Em mînakên xwe bixwînin. Bequem, quadrat, qualifikasyon, quark. Ev jî weke rêya Kurdî ye. Reifen, rot, rennen, termin, nachbar. Lê hevalên hêja taybetmendiya vê herfê heye di zimanê Almanî de carna qet naye xwendin. Misal, innen, verkaufen, erreichbar, Tür, wir. Binêrin ji bilî peyva erreichbar ku ew jî rêya pêşî tê telafûz kirin a dawî nayê telafûz kirin. Rêyên din ên di peyvanda qet nehatine xwendin. Qet nayên telafûz kirin. Em carekî dinî dêhna xwe bidinê. Innen, verkaufen, erreichbar, Tür, wir. Und Vertrag. Herfa S ev jî weke seya Kurdî tê xwendin. Ananas, kostenlos, erste, Österreich. Lê taybetmendiyeke vê herfê heye, ev carna weke zêya Kurdî tê xwendin. Mînak, Sonne, lesen, Hose, Sofa, Besucher, Dose. Hevalên hêja ji bo guhertina vê herfê di nava peyvan da me du mînak nivîsandin. Haus û maus di dawiya wan de ev weke sê tê xwendin. Lê eger pir jimar be diguherin ev peyv, çawa peyv diguhere, telafûza herfa S jî diguhere. Mînak, Haus, Häuse, Maus,
مویزه پشتی وان ازاحتان بلکه وره حشاوه اون بیجن امی جکو بزاربن که کنگی اس کنگی زیه براستی حوال نو قاعده و قراله که وی نینه لازمه اف وره جبر کرن جی پی و ری تنه بله ام در باسی حرفات تید بن تیجی وکه تیا کردیه tabak tablet tafel talent او وکه اویا کردیه اویا کردی یک به کمک یک به کمک دریجو کن لی د زمان آلمانی دا اف جداتی تنه میناکه ما بوخ punkt dunkel حرفا ü bürge küche künstler حرفا فاو اف جی هوال نو وکه فیا کردی تی تلفظ کرن میناک فاتا فمیتن فول میتفترک فوگل لی جارنا وکه ویا کردی جی تی تلفظ کرن وازه eventuel پلووه همان تش جبو وی پیویجی مروف دکاره بیجه جکو امی بزاربن کو لکدره فیا لکدره ویا وکی که ما گوتی لازمه اف وره جبر کرن امورن حرفا وی دزمان کردی دا لی دا زمان آلمانی دا ویا مثال جبو وی حرفه ورد وینتر weltweit verschwenden در باسی حرفا ایکسی دبن اف حرف د زمان کردی دا وکه خ دی تلفظ کرن لی د زمان آلمانی دا وکه ایکس که سی دی تلفظ کرن مثال بوکس هکسه تکستیل تکست اکسپریمنت حرفا اپسیلون ام جرا دبیجن یه لی آلمان جرا دبیجن اپسیلون اف جارنا وکه یه تی شغلاندن جارنا جوکه اویه تی خواندن یاخت زمپاتیش حرف داوی یا الفابیا زمان آلمانی تتا ت و س جدف به حورا درته میناک پولیتسای پیتزا تتل umziehen aufzug Zitrone بله هوالین هجا ما حتی وی داره حرفین دا الفابیا آلمانی دا یک بی یک چواتین خواندن و چه تایبتمندی وان هنه وکیدن او وگوتن نهاجی د زمان آلمانی دا هنک دنگ هنه یک ده آنجی سه حرفتین جمع هف و وی دنگه دردخن امی لسر وی مجاره بسکنن ای او ار گاوا هاتن جمع هف چوا ده خواندن لداویا پیوان وکه حرفا آ تی خواندن حوالین هجا میناکن ما برنگ کسک بویاخ کر جبو کو باش وره دیتن و فهم کرن بتلا براتا نوما زوما ایما حرفا ا و ای گاوا هاتن جمع هف وکه آی تی خواندن میناک آی آیا آیما eins, weiter, Bein, Heim, Reinigung. Gava harfa a u haten cem hev weke oy te xwendin. Misal, Euro, Beutel, heute, neu, deutlich, Feuer. Gava harfa a u hate cem hev weke au te xwendin te telaffuz kirin. Misal, brauchen, Baum, rauchen, Traum, Mauer. Eğer de zamanı Almani da harfa i und e warın cem hev be hevra warın nevisandın veke i yeke driş te xwendin. Minak, anbieten, ziehen, Mieter, Ziel, tief, Gebiet. حرفا ج و ها گاوا هاتن جمع هف به هفرا هاتن نویساندن د زمان آلمانی دا چوات تلفظ کرن د بلیف کرنا وی هنه ما اف د تیبنیه دا ایزاح کر ام وی تیبنیه بخوینن دنگدارن کو بری وان حرفان تین یعنی حرفین بدنگ گر زراو و سوک بن چنه اف حرفین زراو و سوک ای ای او ای
بوی رنگی بن اف حرف وکه شه تی خواندن. لیگر ستور و گرام بن یعنی وکه آ، او، او ایجا جی وکه خیا کردی تن خواندن. میناک تپیش، شپریشن، küche, berechtigung, dişte. Divan mînakan de hûn dibînin ku berî c û heyê herfên sivik û ziraf tên. Lê gava me got Sprache, Nacht, Brauchen, Tochter und Buch berî van herfan herfên giran û stûr tên. Ji bo ku vê cudatiyê em rehet ji hev derxin, li ser heman peyvê çend mîsal dan. Di zimanê Almanî de yekjimar û pirjimar qeyde û quralekê wê tune ne. Mesela buh yekjimar e kitêbek, büşe pirjimar e pir kitêb yan jî pirtûk. Lê hûn jî dibînin di peyva yekjimar de û di peyva pirjimar de dibe û. Gava û dibe û, xwendina c û heyê jî diguhere. Di peyva pêşî de buh, di peyva duyemîn de büşe. Ê din jî wisa ne, toxta, keçikek, töşte, pir keçik. Kox, aşpêj, ji bo mêran, köşîn, aşpêj, ji bo jinan. Belê hevalên hêja ji bo herfên c û h taybetmendiyeke me din jî heye, me ev jî weke têbiniyekî nivîsand. Herfên c û h ger piştî herfên bêdeng werin, wê demê weke çeya Kurdî tê xwendin. Mîsal, welche. Weke ku hûn dibînin me bi rengê kesk boyax kiriye, c û h piştî herfa l tê, l jî herfeke bêdeng e. û c û h weke çeya Kurdî tê xwendin. Welche. Piştre manchmal, Mädchen, Brötchen, Päckchen. Em derbas dibin têbiniyekê din ger piştî herfên c û h tîpa bêdeng s were, wê demê c h weke k s tê xwendin. Mînak, Fuchs, Wechsel, Sechs, Erwachsene. Belê hevalên hêja kîjan ziman dibe bila bibe, bêyî ku alfabe ya zimanekî baş were fêmkirin, ne mirov dikare rast binivîse, ne jî dikare rast binivîse. Loma lazim e berî her tiştî ev hevalên ku dixwazin Almanî baş hîn bibin, lazim e alfabeya Almanî hîn bibin û hûn jî dibînin ku gelek taybetiyên alfabeya zimanê Almanî hene. Em derbas dibin S, C û H. Ger ev sê herf werin cemhev bi hevra werin nivîsandin, îcar jî weke şê tê xwendin. Mînak, schön, schlafen, Tasche, Entschuldigung. û dengeke din a zimanê Almanî T, S, C, H. Ger ev çar herf werin cemhev, weke herfa çê tê xwendin. Mînakên me Deutsch, Tschüss, Çeşiş, Puç. Dengeke din a zimanê Almanî feye û bi p û herfa heyê tê nivîsandin. Weke feya Kurdî tê xwendin. Ji bo vê dengê jî mînakên me evin: filozof, fantazî, fenomen, alfabet. Kombînasyoneke din a di zimanê Almanî de jî bi herfên p û f tê nivîsandin. P û F yanî her du deng bi hevra tên bilêvkirin, lê herfa F bêhtir tê bihîstin di vê varyasyonê de. Fert, pflegen, fand, fan. Dengeke ku di zimanê Almanî de pir tê pêşberê me S û T ye. Gava ev her du herf bi hevra têne nivîsandin. Gava di destpêka peyvan de be weke şt tê nivîsandin. Yani S dibe eş. Ji bo vê mînakên me Stadt, Standort, Stempel, Stopp, Stuhl, bestellen. Belkî hinek heval bêjin bestellen li vê derê set û ten ne destpêka peyvê de ye, di orta peyvê de hate nivîsandin, lê koka vê peyvê stelline
B di zimanê Almanî de pêşgirek e yanî qertafek e. Loma jî S û T li vê derê weke şt tê xwendin. Di rewşên din de ev herfên S û T normal tên xwendin. Mînak, hûstin, kostin, pîstolê, post, gast. Dengeke din ya ku pir derdkeve pêşberê me S û P ye. Ev jî di destpêka peywanda wiha tên xwendin. Şp yanî S dibe ş. Mînakên me ji bo vê dengê ev in: şpîgel, şport, şpîl, şpenin. Wekî din normal tên xwendin: aspekt, prospekt, esprit. Em dewam dikin hevalên hêja T, I, O û N. Gava hatin cem hev bi hev re hatin nivîsandin, ev kîte wiha tê telefûz kirin. Sion. Yani di navbera T û I'yê de sê, di navbera I û O'yê de jî yê tê telefûz kirin. Mînak, informasyon, komünîkasyon, nasyonalîtet. C û K. Gava ev her du herf bi hev re hatin nivîsandin, normal weke herfa K tên xwendin. Mînak, yakı, bakın, pakın, deki. û em hêdî hêdî ber bi dawiya mijara xwe ve tên, em ê di dawiyê de behsa herfekê bikin ku ev herf sê formên wên cuda hene. Çi ye ev? S, doppel S und SZ. Cuda têne nivîsandin lê telefûza wê, bilêvkirina wê weke hev e. Mînakên me das, S, tastı, kosten, meistens. Ji bo SZ, Fuß, gießen, Schloss, süß, schießen, Größe. Ji bo doppel S, Wasser, Tasse, Kasse, Messe. Çi cudadî di navbera van de heye? Esa pêşî normal e. Esa duyemîn ku weke SZ tê binavkirin, herfa berî xwe dirêj dike hevalên hêja, yanî Fuß, gießen. Em dirêj dixwînin îyê û ûyê. Lê doppel S herfa berî xwe dirêj nake, teqeziyê li ser herfa seyê dike. Wasser, Tasse, Kasse. Yani du S ji devê mirov dertê. Belê hevalên hêja bi vî rengî em hatin dawiya bernama xwe. Di dawiyê de em carekê din ji we hêviya piştevaniyê dikin hevalên hêja. Biriya abonetiyekê piştevaniya kanala me bikin. Ev ji bo ku moral û motivasyona me zêde bike ji me re lazim e. Em hêvî dikin ku hûn vê piştevaniyê ji me texsîr nakin. Heta ku em bi mijarekê nû, bi vîdyoyekî nû derdikevin pêşberê we, bimînin di xêrê xweşiyê de bi xatirê we.